društveni proizvod preko 10%. Sad zamislite državu koja ima 1,5 milijardu ljudi, a sa druge strane imate Nemačku, na primjer, kao najrazvijeniju državu Evrope, koja ima nekih 80 miliona, ali ima bruto društveni rast nekih 2%. Mislim, koja je to, da kažemo, koja je to snaga te države. Tako da mi treba da vodimo svoju politiku i apsolutno svaka čast našem predsjedniku Aleksandru Vučiću. Ja kažem dok je Vučića, pošto ja to gledam sa nekog drugog aspekta i pošto ja dosta i putujem i tako dalje, mi smo se dosta dobro infiltrirali, da kažem, u kineske države. Evo, samo samim tim što mi smo, na primjer, sada Srbi kao Srbi, to ljudi ne znaju naši gledalci, na primjer, Tadžikistan, Uzbekistan, mi smo, naš pasoš sada vredi kao pasoš u Staroj Jugoslaviji, znači nam ne trebaju vize, vi možete kao Srbin, svi znaju za nas, mislim, je to onako na neki način fascinantno šta se sve u stvari izdešavalo, da kažemo, minulih 6-7 godina. Što je bilo nezamislivo pre 2012. godine. Evo, ja sam konkretno za Kazahstan, trebalo me za vizu kao da idete na Mars. To je bio pakao da idete u vojsku, da vadite neke potrebe, da ste bili sada dođete na granicu, da uđu Srbin.